dusimbye mu gihugu cy'u Rwanda hariho ibinyamakuru tukiko turavugira ngaho kuri kamera ikinyamakuru kimwe ikinyamakuru cya Kagame gikorera mu kwaha kwa inkotanyi cya Kagame ikinyamakuru igihe tukivuge kugira abantu bamenye source yayo basomera ibyo ikinyamakuru igihe cyanditse ikinyamakuru bro urazi igihe Kagame yagerageje Kagame amaze imyaka irenga 30 ariko agerageza kukeyeho nyabwoko ngaha mu Burundi urabizi ariko cyatubyibuka stop ngo busazi bwawe ugenda jana hari sibyo ndiko ndagaruka rero mu Rwanda jewe sinangazwa ukuntu namba hariho umuntu wa mbere yanka Abatutsi yanka Abatutsi ndabivuze ni Kagame yanka Abahutu yanka Abatutsi yanka Abahutu yanka Abatutsi first ni Kagame kandi ari mu bwoko bw'Abatutsi nyene kandi agusigurire turaramukije abariko baradukurikirana bari mu mihingo yose igitandukanye twabwira ati amagara meza apare y'ivyo turi kumwe n'umusesanguzi akomeye cyane John Mabu reka tumuhe ikaze mu kiganiro cyacu. Yes, turabonye cyane mubwe mwese mudukurikirana abantu b'Imana nizere ko mumeze neza abatameze neza nuko bamugira hadi musenga Imana nizere ko nawe umenyesha makuru umeze neza nanje meze ndashima Imana kabisa twibutsa abantu gukanda s'abone cyangwa subscribe kugira ngo ibintu bibandanye bigenda gute bigenda neza uturakanda s'abone byibuke absonde s'abone utarayikora ayikore nake kajambo ubwira abaje gukora s'abone ubunyene nake kajambo babwira ko baje mu muryango wagutse ati mu muryango wagutse tubaye famille tubaye inshuti kubera abantu bose bari ngaha cyenda bafata nka famille kabisa benshi tuganira inbox hari benshi twamaze kuba inshuti zikomeye kabisa hari benshi batugirira ama service yanariya kabisa urumva so ni ibintu rero biba biryoshe cyane biba biryoshe kugira bujya mwesha makuru bujya umuntu wa mbere umukino wa mbere no kubura abantu my friend ni wabaho atabantu ufise umenye ko kabisa we yore nafe nta curi cyo kabisa ubaye atamuntu n'umwe ushobora kuvuga ati braz imeze gute bisawa bana imeze nuko aho nya kabisa uzabihaye nibaza ko duhaye ikaze baje gukora s'abone abari basanzwe rero bagukurikirana nega nawe akajya mbabwiye nabone badukurikirana babandanye wongere batumirire n'abandi bantu kuba benshi cyane turarutse kubona nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi aja Kinshasa kuramutsa canke gutemberera mugenzi wiwe Felix Tshissekedi bijya bisigura iki uri kurabira rujya rugendo n'urugendo ruhahamura bijya gwa rugendo ruhahamura gwa rugendo rw'akazi rukomeye cyane mbona ihahamuka mu banyarwanda panike ziteye ubwoba kabisa sinzi biki bana mbonye intare batinya baramutinya mbonye intare batinya pe kabisa urumva abanyarwanda bari bameze bafise ubwoba abanyarwanda bari bameze uko yari bafise ubwoba bafise ubwoba ahubwo abanyarwanda burya tuvuga gute kabasha si kugira ubwoba burya abanyarwanda ariko abanyarwanda ariko urazi ko bafise ishari ariko urazi ko batinya u Burundi babonye n'ifoto ya General Major Pesa ndashimye ko ashagira ubwoba umva tinye none ninda totinya u Burundi si yose ratinya u Burundi najya kuva ngo kwa ntare si yose ratinya kumva ku ngoma y'icyayi abarundi bamwe batinze sirtu kuri kote ya gisirikare komye turi abantu kabisa bateye ubwoba kabisa bahagaze neza sana kabisa dusubiye inyuma gatoyi twarabonye neza yuko zijyanyesha amazo muri M23 zatangaje yuko hamwe muri lijya tegeko Felix yamwe yorihindura yo bwana nanga nabo bafatikanye n'abanyarwanda ko boca bavuga ati twebwe Goma na Bukavu ko boca bahindura igihugu cigenga byo nibikunda nibikunda kubera ko DJ umwe yatuvugana entre le 9 na le 15 juillet bategerezwa kuba bavuye bakavuna Goma kandi bakabikora ku mugaragaro ibintu birejeje gushikirizwa i Londres kabisa
none uwo mwanya wo gushinga igihugu cabo uzova he sivyo oya ijya ni kugira ijya ni courage bari kubatanga mu bagwanyi basigaye ariko babaye motivation mu bisanzwe motivation ariko cyo babwira cyo nuko nta gihugu cigenga hari ibihugu byinshi byigenga cyane byabaye byigenga ariko ugeze isaha bitarimirwa na ONU urumva ntigishobora igihugu mu bisanzwe cigenga atarusha gwa ONU musanzwe kugira ONU nitanga uruhusha cyo igihugu urakwiye kwigenga muri ico gihe uburekuriwe kugira ifaranga giwawe nyuma nabivuze kugira ifaranga giwawe muri ico gihe umwe n'igihugu waronka passport none igihugu kitagira passport kitagira ifaranga umwene gihugu yubaho gute nibikunda ibintu byo kwigenga ni procedure ndende cyane gose hari nabandi bakomeye byanse niza Taiwan byaranse kugeza isaha wewe nangurinde wewe uza urusha power Taiwan kabisa nyuma yaho rero twace tubona neza imbere yaho gatoya umukuru w'igihugu cy'u Burundi agendera Tshissekedi nkuko twabigarutseko umva n'urugendo rw'akazi amahoro n'umutekano n'iterambere baraganira ibyo bitandukanye ariko dusimbye mu gihugu cy'u Rwanda hariho ibinyamakuru turavugira ngaho kuri kamera ikinyamakuru cya Kagame gikorera mu kwaha kwa Inkotanyi Kagame ikinyamakuru igihe tukivuge kugira abantu bamenye source yayo basomera ibyo ikinyamakuru igihe cyanditse ikinyamakuru igihe cyo mu gihugu cy'u Rwanda cyanditse uku gukurikira nyuma yaho umukuru w'igihugu abonaniye na president abagabo babiri bakomeye babona intare zibiri zijya ubona neza ko n'umubiri zikomeye bakomeye babonanye bakaca baja mu kuganiriza ibinyamakuru byo muri Kongo nyene ariko inyuma yaho ibinyamakuru byo mu Rwanda igihe haciye amasaha make cyane cyanditse ati ndayishimiye na Tshissekedi basangiye umugambi wo kurimbura abatutsi b'abanyekongo bahuriye kuri FDLR bafite ukuntu bahererekanya amafaranga amenshi aturuka ikinshasa agahemba abasirikare ndayishimiye yohereza kurimbura abatutsi bo muri Kongo uwo ni umugambi wabo haba mu rwego rwa politiki no mu rwego rw'imvugo z'urwanko uravyumva ivyo bintu inyamakuru turagize neza rero ngoma kubite ntababarira kabisa n'ababarira kubera ko ubahe n'indero abanyarwanda umuntu atabahaye indero ntibisonera kabisa ikiru ca mbere ngoma mbwire aba bantu birateye n'isoni biranamaramaje kubona ikinyamakuru c'igihugu kubona ikinyamakuru umuntu wese akeneye kumenya amakuru avugirwa mu Rwanda yojako nk'igihe bro igihe ikinyamakuru kimwe gusa cy'u Rwanda kirakomeye cyane kinyamakuru baragisponsoriza bagishamo amafaranga urumva kikaba gishobora kwandika ibintu nk'ibyo reka rero tubisasangure guteka kabisa sivyo President Tshissekedi muri Kongo atwara Kongo sivyo muri Kongo hari ubwoko burenga amajana n'amajana hari abavuga ko burenga amajana 5 kabisa wanashaka nubwo bwoko amajana 5 nta bwoko bw'abatutsi burimo urumva bro n'aba bantu bitira abatutsi aba batutsi b'imasisi abanyamurenge bobo ntibemera ko ari abatutsi ubazi ko ari abanyamurenge bakomoka imurenge urumva kabisa Tshissekedi cyangwa umukongomani nta mukongomani n'umwe azi ubwoko bw'abatutsi batanguye kuvyumva kuva 96 binjiye muri Kongo kuva igihe cy'u Rwanda kijya gutangura kumena amaraso muri Kongo ubundi Tshissekedi aba ibintu by'ubwoko ibyo batutsi yavyumbiye kuri Kagame sibyo uwonya deja nta kuri umwagiriza ngo agomba kwica abatutsi kuko deja no mu gihugu ciwe nta batutsi bahari nuwozana uwo Kagame ati erekana abatutsi muri Kongo bari he ntacu yoronka vuga sibyo umva yitwaza ngo za imurenge ngo ariyo ngabatutsi ngimurenge ni systeme bitwara bivuze kenshi kwitwaza abatutsi ukeneye ku nyungu ziwawe turaza kuhagira naho onye tuza kuvuga amajambo menshi kabisa turagenda kwa Ndayishimiye Evariste wacu president wacu sibyo president wacu atwaye abahutu n'abatutsi muri guverinoma hari iki abahutu n'abatutsi n'abatwa sibyo abahutu n'abatutsi dusangiye igihugu abahutu n'abatutsi turarongorana
kabisa tubanye mu mahoro turahana abageni urumva kabisa ya nuko Rwanda kera niko rwari rumeze kuri Habyarimana bararongora kabisa sivyo Kagame ni waje kugira kubihindura jewe rero urazi igihe Kagame yagerageje Kagame amaze imyaka irenga 30 ariko agerageza kukeyeho nyabwoko ngaha mu Burundi birabizi ariko cyatubyibuka stop ngo busazi bwawe ugenda jana hari sibyo ndiko ndagaruka rero mu Rwanda jewe sinangazwa ukuntu namba hariho umuntu wa mbere yanka Abatutsi yanka Abatutsi ndabivuze ni Kagame yanka Abahutu yanka Abatutsi yanka Abahutu yanka Abatutsi first ni Kagame kandi ari mu bwoko bw'Abatutsi nyene kandi agusigurire rero kabisa igituma yanka Abatutsi ni Abatutsi yarabishe muri genocide kabisa sibyo kugira ikunde aronke ubutegetsi sibyo Abatutsi babaye ibitambo kabisa sibyo Abatutsi nibo arungika muri Kongo sibyo yego none gisigara cyo Rwanda nikirimo Abatutsi gusa bashira Abatutsi yego asha kuva hejuru gushika hasi nizo nyeshamba zose nuko ko bumwe bagenda muri Kongo ari iki wewe ntaraba ngo biki ngo mura ko cyagiki wewe bavuga ati genda inyungu ziwanje ndazironka urumva mwene wacu kabisa Kagame niwe muntu wa mbere avuga ko ari intwari y'Abatutsi bro birababaje kubona ufata u Rwanda rwose n'abanyarwanda bawe ugashaka kubumvisha ko ubatwaye kandi ubakunda ukoresheje ijambo umututsi sibyo ubwoko mu bisanzwe ijambo umututsi Kagame ariko ari ribyaza umusaruro ku rwego rwo hejuru yego rwego rwo hejuru hasigaye uko abantu abanyarwanda mugabo rero mazi cyo burya reka je abanyarwanda n'abandi basengere mana mushobora byose mana ukunda u Rwanda mana bari mu Rwanda turagusenze mu bwenge bw'abanyarwanda ubucurure kuko Kagame yarabucuruze kabisa urumva bro kabisa ari n'amasengesho ku gihugu cy'u Rwanda namba hariho abantu ba mbere bacuritswe abanyarwanda none bro ibaze urabona nk'icyo gihe amajambo canditse hariho umuntu baca bajagaho bagakoma amashi bamushigikira muzehe nibarabe do future bizogenda gute muri kazoza urazi ko ibyari birego ariko bari kwegera abanyarwanda Shirese u Rwanda bino bizobyishura Tshissekedi azoza avuga ati ibanga mwanyagirije genocide y'Abatutsi nako ziri he je ko ngwanira igihugu canje cya Kongo abo bataba bakagabe bariko barasaza ko baragiye ayo nta nakibira segaje kubutegereza atarapfa ko yashaka nabi iki abanyarwanda so imada yo mu Rwanda abantu bayitiranye mu niki nibiki Kagame ntakunda Abatutsi azi mpamvu navuze Abatutsi none Kizito Mihigo ntari Umututsi Aimable Karasira aba bose aba bantuzenya bahati kabisa Abatutsi yego Kagame kandi yabimariye yabahitanye Kagame ntakuba umuhutu wo Umututsi agukunda mu nyungu ziwe yego ubayeho ngaho onya uri umuntu utashaka kwibyanga mu bya genocide kuko my friend genocide yakoreye Abatutsi mu Rwanda ijya niyo genocide ufise ikintu uyiziko canka amateka uyiziko uri Umututsi kwa Kagame uragiye kubera ko kijya n'intwaro kirimbuzi bikanga umwanya n'umwanya kaje kizobarimo ariko rero bitangaje ibyo bashikiriza ubundi hagerera amakungura n'abaraba kavuga ati wa usanga ugenda ndakunda n'ukuntu aba batama bacu babyifatamo uraba katana reaction bagira arara kavuga ati umutamba akabunuza vipi kabisa hari uraba umuntu mu mutwe avuga ati wa wewe atereka mpe kumwihota wewe nta kiriyo ubundi abantu benshi bagiye barashimira nka tete vide mu tete vide baraturema mu bwenge baravuga ngo Kagame ngo bukini bikingo Kagame ngo ni president ngo ari strong ngo yoga yewe Kagame ari ngaho Abongereza Abafaransa Abanyamerika bamuhabura iki murazi ko Abongereza ari bo genocide gihe ari bo bafinansa polisi y'u Rwanda bafinansa gisirikare yego kabisa babaha byose nizi nko bafise umwanya n'Abongereza urumva rero guru president uri strong ukaza hajya ngo jewe ngugize ngo nagusanga iyuri wasanga iyuri kikariso buja kurungika
kabisa arazi neza ko yishigikije umugabo akomeye akacaza biga kabisa ako ni mu president bro ari fake sana namba ra president Afrika ifise bari fake ni berbe Kagame ya ariko wavuze neza ko Kagame ubwiwe yanka Abatutsi ariko Abatutsi bo mu Rwanda baramukomera amashi akavuga ati uyu no mutama wacu dufise ahubwo bakavuga ati ababayeho nabi n'abahutu oya Abatutsi bakomera hari Abatutsi bakomera bari mu kwaha bari muri FPR kabisa ati cyo baronka muri FPR bironkera gafu yabone bamukomera amashi bari bakomera amashi ariko umututsi neza ataracuri ku bwenge nazi neza Kagame ninde nabona amanyanga ya Kagame nabona ubwicanyi bukorwa kubona Kagame mu Rwanda none musigurira gute frere musigurira gute ukuntu imyaka 30 uguma ushora abana b'Abatutsi mu ntambara bakagenda bakagwana izo ntambara bikarangira ataco bashitse okay ni byiza kugenda kuvuga ati bana bahungu bacu twatewe tugende kwivuna umwasi cyangwa kwivuna umwasi aho ni sawa wewe utanguje intambara zo kwibuka utari bw'abantu urungitse y'abantu bagenda kugupfira kabisa wocuvuga ko wewe uwo muntu mukunda guto atubizanye ariko umusirikare yemerewe gupfa ngiranye abakora nk'umusirikare gupfa mu gihe ari karinda ubusugire bw'igihugu none yemerewe gupfa agiye kwibira umuntu ubusugire bwo kwiba agiye kwiba abantu ntibikunda kabisa umusirikare ubundi ari wo kugenda akivuna umwansi kugira souveraineté nationale kabisa dusubiye ku kinyamakuru Igihe niza impanuro ubona vraiment urabona neza yuko ariko barabiba amacakubiri bajya nibahanurwa bajya bazumva wabahanuye urabasengera bazumva barashwe gusa icyo novuga cyo nuko abantu baduze barata umwanya basoma nene abantu nibaze ko bamaze guhumuka amaso nibaze ko n'abanyarwanda benshi bamaze guhumuka amaso kuko maze kubona ngena ndabiganiro byinshi bikorwa n'abantu bagwanya zino nkotanyi FPR ko nibaki kabisa batamwe nabo bakenye nibamuna kubwira bafise inyungu muri FPR umugabo byukuri tureke kubeshanya nta muntu afise ngaha mubona gusoma makuru y'Igihe ntabacishe mwijisha kabisa uranaza ko afise ibintu by'ivangura jewe nibaza ko Kagame ikindi kintu ntibagi kuvuga Kagame yabonye uri mu president uri strong komeye uri nyankamugayo kabisa kwita mu genocide sinze kico kinawo maze kukibona biraboneka urabona ko nivyo by'ibinyine me ko barandika ukuntu reka kwereka president kiza ku butegetsi president wacu urabona general major Vice Ndashimiye tangura kumucafuza kabisa mu genocide rayo kabisa hari gihe urabona umuntu akavuga ati nabo nyene rigaraze katari foro nabo nyene arazi katari foro nabo nyene arazi ko atari umuntu watari intege nke ziwe arazizi ya arabizi katari umuntu watari mu mutwe ugiye kuraba n'ukuntu igihugu cy'u Rwanda gitwaye tubona directement ko vure mujya muntu burya fake sana ni umuntu wari hasi cyane nabo nyene Kagame aritahura katabwenga afise niyo mpamvu rero ubona yego ushobora kuraba politike y'umuntu gatangurwa uyu mugabo ari fort cyangwa kundusha nko kwa president w'u Burundi ari fort acha okufeta akora nk'abongereza sinzi ko abongereza baragucafuza kabisa abongereza baragucafuza bakagucafuza mu binyamakuru iyo batagushaka naho niyo system yakoresheje cyangwa akoresha nisa horongo azi ko ibinyamakuru ashobora kubikoresha bigacafuza umuntu kabisa kandi iyo system kabisa arayikoresha ugasanga afite abantu biwe bagenda ku mbuga ngurukana bumenyi iki that is why ubona nako tugira defense ego tugira defense kugira ngo tugaragaze inyuma byiwe kubera ko president ashobora kuza kwizimbuga ngo yishurane na Kagame oya ahubwo acatuma bijya binyamakuru nyene ya ubwo turi ngaho kugira ngo president wacu nawe ko tumudefend kabisa kuko ari bwiwe turazi ibikorwa byiwe nka president wacu natokirwa aravuga twebwe ibikorwa biri tubavati twebwe ibikorwa birivugira turabibona ariko dufatiye hariya president wacu usaba gukora cyane usaba gukora cyane kuri president wacu usaba gukora cyane kandi simbo kandi abarundi ari gutwabayeho tudashaka gukora amazi usaba gukora cyane warujyabe amasaha 200 gabanyijemo amasaha 5 kabisa usaba gukora cyane politiki ya president wacu no gukora cyane mze
donc politike yacu yanka ibinebwe ikunda abakozi bakora politike ya Kagame no kwicara ngaho ni za politike ku marezo sosio atagenda mu cyafutse mu Rwanda ni za politike za Kagame ni za politike ngombwa gutega baje tuzogenda hariya basi ni nkuko abanyamerika nta urazi ko ama resources menshi bayakuri no muri Afrika Yego asa kutwi Yego basha ava mu nguvu z'abanyafrika Upetere Kagame nawe ashaka kubaho nk'abazungu ari umunyafrika kabisa nzogenda muri Congo Singapore abantu bakunda kujya batarushe ubwo ndayishimiye natumika muzee unatumika urumva kabisa Kagame uramubona ni umuntu iberengaho nyene ariko urabona ko ari ndembe n'inzara iri mu kumuhitana politiko ya mvungo ntashonjere kare yari mu mirari kare kubera ni kwa kuntu nyene ibintu uriye ubikuye mu maraso y'abantu atacho bikumarira mu buzima yagenda kugwa neza kandi basanga nyene biranakugaruse nuko ndagushimire cyane yego nake kajambo byare abaje gukurikirana akajambo babwira babone kure kabisa ko isi tugeze nk'ibisaba kubona kure n'abanyarwanda bakabona kure guhendwa bagacurura ubwenge guhendwa kabisa ndagushimire cyane twongere twibutse bari ko badukurikirana gukora sabone aro subscribe kugira ibintu bigende neza murakoze